Ama deme. Çek. Selvi. Slavı de. Slava Şeydan. Hayran û şer lê jiyan dibe da diyar kirin. Rêya çareseriya demokratîk li ser esasê entegrasyonekî demokratîk çawa li pêş bikeve, ev di serî de ji bo Bakurê Kurdistan û ji bo her çar parçeyên Kurdistanê heman demê de ispat kiriye ku modela rast ya çareseriyê ji bo hemû qeyranên ku têne jiyan kirin. Heman demê de ji bo pirsgirêka jin ya ku pirsgirêka herî kwîr girêka kur lê hatiye ji bo vê jî tekane riya çareseriyê em karin bêjin ku ev e. û bi vê çareseriya ku li pêş xist rê li pêşiya şer li pêşiya komkujiyan li pêşiya şerên navxwayî girt. Taybet ji bo va herêmên me. Gel ku îro ev çareserî ku li pêş ketiye jî di serî de bikeda rêbera Apo'ye elbette. Ji bo wê carekê din minnetdariya xwe dînin ser ziman. Heman demê de ev bi saya tekoşîna gelê me yê ku ketî ferqa xwe û fikra azadiyê qebûl kir û da jiyan kirin û ji bo wêna çi bedê li hebû da û îro ji bo azadiya xwe tekoşîn dike, ne tenê li Rojavayê Kurdistan û Sûriyê, ne tenê gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê tevahî rojhilata navîn û her kesên ku bi demokrasiyê û wekheviyê bang dikirin li kêleka me di nav vê tekoşînê de ku sekinîn, em minnetdariya xwe û spasiya xwe ji bo wan dînin ser ziman. Taybet jî tekoşîna ku bi pêşengiya jina ku dest pê kir. Ji xwe avabûyna yekîniyên parastinên jin ku 14 salî xwe temam kirî di serî de ji destpêka avabûyna xwe jî li ser vî fikir û felsefeyê ku hate birêxistin kirin, di şertên zor û zehmet de li her deverê qeyranekî ku hatibû dest pê kirin, qrîzên ku jiyan dibûn di rojhilata navîn de û di cîhanê de taybet jî herî zêdetir ku jin paya xwe jê digirtin û herî zêdetir ev êriş di şexsê jinan de li ser civakê me pêk dihatin, li ser gelam pêk dihatin. Çarê Nîsanê rojbîna mirovahiyê, rojbûna hemû jinan, rojbîna gelê rojhilata navîn, em vê rêje pîroz li rêber Apo pîroz dikinin. Rêber Apo afrînerê jiyana azad e, afrînerê netewa demokratîk e, afrînerê bahara gela ye. Gelên hêca, gelên birûmet, îro rojekî pîroz e, îro rojbûna me hemû ye, rojbûna gelê Kurd e,
روجبونا حمو جنايا روجبونا حمو قلايا اف روجا بيروز رحكه کو برخودانی وجینا گله کرد پیش کرد رحکه شورشا جنه پیش کرد رحکه شورشا روجاوا شورشا کردستان پیش کرد افرح چار پچه کردستانه لدواهی جهانه بلاو بو ناسنامه جیانا آزاد فلسفه جیانا آزاد لهر جیه کی بلاو بو افرح برخودانی پیش خست تکوشین پیش خست آزادی پیش خست افرح رح برخودانیه برخودانیا دنیز عفرینه برخودانیا زیاد حلبه برخودانیا فراشین و اماره برخودانیا لسدا تشرینه کو پیش کتیه برخودانیا حوال منیجه باب طیاره اف برخودانیا حوال سیداره حوال شیلانه حوال صالحه حوال شروینه جبو ویجی بوی رحی ایروکو تکوشینا آزادیه گیشت هرجیه کی بوی رحی بوی بروندنه ایرو ام لور همو حاضر و آمدنه بوی رحی ایرو کو پیش کتیه پینگا و ربطی اکو دست بگیری پینگا و آشتی و جواکا دموکراتیک لچار پرچه کردستانه لحمو جیهانه جبو کو گل کرد استادوی خواره ناس کرن و وری قبول کرنه سروی اساسه لسروی رحی تکوشین بلنده به لهمبر پروژه بر آپو لهمبر نتاوه دموکراتیک لهمبر پینگاوا آشتی و جواکا دموکراتیک لهمبر پینگاوا دویمین دمجا دموکراتیک ذهنیتی کی هیشمندی کی دسالتداری ہے دخوازه به روژه مطاری بکه دخوازه ایرش بکه ایرادا گل کرد جتنهی ببینه ایرادا جن جتنهی ببینه ناسنامه جنا کرد ناس ناکه